Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Mwancho umuri wa Getembe TV nigo cyabutukire kitagika ibere igoro y'ichinsenye cy'obutko bweritukire Jumamosi kitariki 24 mutenyo gatano mwaka 2025 ekyonga chinsenye asobutko bwasenchirayo wekera nchengatire ni Nyaboge Wilfred Matunda na Top Shamage kamera na bwegabira kariri kuri studio yakabere na rogonkonya kwene kebuna kibicha na marengo ikira kirasenchira ere yo wekera nkabana into ko more to kumanyega tiari abere gakwene kwa korochi county chonse merongene na isana na ibere chense ya Kenya. Na togo chakanigo omwemse we wodi abogusero omoske Vincent Abuga aganira abaibori kobaira abana babo chiskuru kunenjira ya moyo konyora chisemi ekyo kirache ko bakonya ase amatuko arebosyo kokwana aso moiga wo ko mwari ganifata Paul oyu anyora obosasiro twangoiga omoske Abuga nigo aburi serikali go sabarai gotiga ko chankore mechango anena mono chinga kichiga uchumi yense ya Kenya eyasarekire mono chinga kichicho omwemse omokorobogeka omoske Charles nigo aganira abagusi bonse go chama na gukwana neriogeri mobuna egesa kupunenchira ya moyo kwanyorera amagenderero Chisemi na jijira keye obotaka ase chinga cheto omwemsie we wodi abugusero omoske Vincent Abuga litukolerero nigo esokirine kugania baibuli koira abana babo asijiskoro kaukwana asegeti kerora asomojega boko mwaligane Father Paul yunyara konyoro bosasrote nigo aganiria baibuli kwenekia abana ngogenda bale sejiskoro baito atumajas obugima bwabero bogon onarego basabanga mbatira abana isiko nikishunga abana baito bagenda isiko uze investment yo muri uranyara okora kintu kiki no ku make sure ngo ero mu school unaone function tubarengerero yo ku make sure ko sherekea toreshere yo mu one of the priests ba mu social paris ayonsi anyaragana because umwana agende school Aseboigo yokabero mwemsie we wodi yabogeka omoske Charles Nyagoto agikeirihe bikole byoboiti anene mono sense ya Kenya enkwane yo yegwokoboko no mwemsie we wodi yabogusero ekera abasasiro tibagwitua ange babiriga no yoite tumara kwetu ure kurega mara kwetu negento kende kibi sense yaitu ne kibi mono guita abakoriri banya sai batabwati gubera muntu bagenda tagokwiriye chini iye togo sabana Kenya usalama ebingiya uburendi bwo buya abanyine bakongentwa abantu bakongentwa chienisi n'abasigari tubwate ibaga abantu babwenete kulinda na alikeri ofale deputy president balende teriye ko ekiye tabwati faida bone tubwenete faida yitebo kulinda kwetu bwa Kenya ase sublocation ya Matieko Rivera village ontagete gusabanga security ora ya berembe one of the clan elders na ko umuntu mwaga na abana bare under 18 years onare gusaba abana mo especially the youths tigabaye kamo bacyage kuri ngambia sare kibaranyarogora kubaganyike emirimo
Asibaganiriye serikali ya Kenya kwenekia gukorera magendero asaba Kenya asibagikiriye emichango eyo gukorekana senseyega ya Kenya ekero abakenya bagenderete guchandeka ninchara serikali yanene kibesa nkire boniga bagendete ku West as functions chinde kitari gukonya a community unabona naroje function yarenge etago. I want to confirm kibesa unagira naroje abajumbe bayimugeti umujumbe wa maguru umuchango 1 million yara ko babya kibesa kiri bakitumye bakonya abayiburi aba bataka abana bari school batari ko ndi school amagendero abana batageze korora kirasi ebwati bitego ko kunyare ko korwa amagendero una tagete ibintu biriho parone bintu ne byabuga akorira we appreciate n'abantu bakorego onsi yanyare konyare Asibaigo baganiriye abagusigo chichamo eliyo kwenekia ngukwana balene eliogi elimo turali usitobe nyuma y'umunsi w'amatiyanyi tokorigase bali bonse bakweruka nabe pangite mutunga bache batubwatisiye totero komo n'umusi bona igatubirike ibintu bitino bitokando turakorigase Reporteri ha ikatasendi bonchete kiandagi komike getembe korwa sebunge ya kitutu cha South County ya Kisii Nchenguru kwa Nyakundi Gabriel. Muwaziri w'oburendi bwaime omuske Onesmus Kipchumba Murkomen nigo arura basemigo kya saboro kiwa nakubabore babeke omukyasa amasomo abu n'enchire yemo yogo kikomenya buya ase amatuko arebo mutwe ase boigo ababori babe abaigwiri go kya saboro kya na boigo abaibori babu na bunchire yemo yokonyora amasisine Murkomen nigo ariko yakwana yiga ase eskuru y'abanyoroka ya Aldei egotoka county ya Nandi chinga kichumo yigaboko bwatuka ebyego go kya saboro kiwa baria nyarite ko baba korabya asa matemya manene ya kirasi ge 12 omwaka oeta. Hapa ningependa mchukulie masomo vizuri sana, kwa sababu hiyo ndio itabadilisha maisha yenu. Shule pia ndio inakupatia marafiki, shule inakupatia values ya life, inakupatia hata njia ya kuhandle stress, inakupatia sports. In fact, I don't agree mtoto yote mwenye atakuja shule na kazi yake ni kusoma peke yake. Lazima ukue kwa kusoma, uende mpira, uende CU, uende YCS, uende uhubiri. Mimi nilianza kuhubiri nikiwa high school. You know? Hiyo ndio unapata network, unapata kujuana na watu, unapata kugrow kwa life. Ukienda university sasa, kama nyinyi wote mtajikaza vile mnataka unaenda university, wengine wataenda Mombasa, waende wapi. Alafu hapo wengine wataenda Amerika, waende Japan, waende China, waende Europe. Na kuna of course wenye watabaki hapa Aldai. Si ndio? Kuna wenye watabaki na si mbaya. Unasabaki Aldai lakini ukuwe na bahati mzuri kuwe mwalimu Aldai Girls. Si ndio? Which is a good thing. Kwa nini mnakaa as if it's not a good thing? Kama si hao walimu wako hapa mngekuwa mnaenda mahali? Hakuna. So there are people who this education will change your life. Number 2, you must learn to appreciate wale wamekufanya ufike hapo. You must honor them. And the only way you can honor them is to work hard. Some of your parents here, they are not wearing good shoes. They have never gone for holiday. They have never in their life built a good house. Not because they don't have money, but they have decided all the money they get, they are investing in your education. Honor your parents. Respect them. Shukuru hawa kwa kujitolea kuweka pesa yote ndio nyinyi msome. Please. Sasa mzazi ameuza kila kitu, nyumba yenu mnaishi mahali pabaya kwa sababu mzazi anataka usome, alafu wewe unafika hapa unakuja kulala. Put your best effort. I'm not saying you must get an A, but get a grade yenye umeweka your best effort so that you can make a difference in your life. Pia honor your teachers. Do you remember your nursery school teacher or pre-primary? Ako tu kule kwa pre-primary, wewe umefika Aldai. Na ndio huyo wewe unasonga unaenda Nairobi. Unaenda kusonga unaenda Europe. Yeye ako village pale. Honor them, respect them. Those are the giants that are giving you your shoulders, their shoulders
to stand on so that you can become tall. Honor them, respect them. These are the people who are Mawaziri webyombe bike imeyensi ya Kenya omoske Wycliffe Oparanya ni garuro koboria gocha sabare mibeka wakogenda gusimeka ekemereki ase obonge ase boigo abainekeri ogosirwa korwa ase serikali gukwana ase gikaro na bare mibeka wa ime county ya Busia. Oparanya ni gatebire serikali nigo irache kwaga chechi factory 33 ase chi county 30 sase chi county chirichi gosimeka ose chirichi gokora obore mibeka mere Kigekawa emergency ya Kenya. Nchi hii ya Kenya inazingatia kilimo. Kenya is an agricultural country. So I'm proud of you as farmers in agriculture. This country cannot grow without you people. And it's good you people have decided to grow coffee. And I've come here specifically to talk about coffee because when I went to the Ministry of Cooperative, sikujua nini iko huko ndani. Nikaangalia, nikasoma, nikaona kumbe tuna mali hapa ambayo ninaweza kwenda kuambia watu wangu pia wapate hiyo mali. Coffee being a special crop, industrial crop, the second most rated crop in the world after oil, has to have its own bill. So we have also coffee bill before the parliament. Mugavana we county ya Kakamega omoske Valnandes Barasa nigo aigerire getambukiro gya serikali kyoko kondisia chi kampani nye che sukari getiabwe kambari ya Nzoia ekambani ya Mumias ekambani ya Muhoro na neri ya Shemiri na goteba serikali nigo yabugorete getambukiro gyo bunenchira yamo yokonyora chibesa iri gwakana abaremi nabo igo abakolimere mu bechi kampani ekyo chibesa cyabo gose amadeni abo ayokonye abere kagwitinyana. Sisi kama viongozi wa mkoa wa Magharibi ambao tunakuza miwa, ningependa kukosoa wabunge ambao baada ya kupitisha sheria ya leasing tena ndio wanasema our companies zinachukuliwa na private owners. Tuko na tofauti between leasing and privatization. Juzi tumekuwa na mkutano na rais, tumekubaliana mambo ambayo inaendelea hapa Mumias. The only remaining issue ni serikali kulipa the former employees wa Mumias Sugar hapa. Wale wakilipwa, that is a responsibility ya serikali. Na hiyo tuna sheria imepitishwa na tuko na pesa imewekwa kwa budget ya 2025-2026 financial year ili wale ambao walikuwa wanafanya kazi, wafanyakazi wa Nzoia, wafanyakazi wa Mumias, wafanyakazi wa Muhoroni, Chemelil and all those sugar factories, shughuli ya kulipa the former employees arrears, hiyo ni kazi ya serikali. Na investors ambao wanakuja kufanya kazi hapo wamepewa majukumu ya kufanya. Jambo la kwanza ni kuhakikisha tuko na miwa kwa nucleus. Jambo la pili ni kuhakikisha wakulima wanalipwa kwa wakati. So mkulima akilipwa kwa wakati, alafu kuna bonus pia tulikubaliana kila mwaka wakulima watakuwa wanapata bonus. Tulikubaliana ekere serikali inse yo muwaziri wobachenu omoske adendware eroberete goche konganya abanyagitari bali bakwena na obokoreri bwabo inse yo moroberero Universal Health Coverage UHC goche ase serikali che county nigo omojumbo Kiharu moske Ndindi Nyoro eso kirena goteba nerebuya osinigaruro kobori goche ase serikali kwene kyabuna abanyagitari abungori kwa bare ase emori omeroberi yabene gose permanent and pensionable times na boigo asa batogire na goteba nigo bakora emirimo eremi ya kegima. Chair, I think please do your best
You can reallocate other areas that the government may still need to add more money in subsequent supplementaries. But please do what is necessary to fund the confirmation of UHC staff. The 3.8 billion that is needed in the entirety of the budget is not much, because this is money that is going directly into service delivery and directly into Kenyans who are youthful. Please consider all of them, 8,500 of them, to be confirmed into permanent and pensionable, and for them to be paid the salary commensurate to the education they have and the service they are rendering in our institutions. Bakari Ali Joho oyore mumuromu abo omoski Al Hassan Joho monene nigo akandira mangana buna nigo abwatranitiwe no boni abwa mariogo yogotindia okokuruma chindemero na boigo kubwatranigwa no boibigo sobo kurumi bwe chishiringi chibiro ne merongene ananomono chinga kichiria Al Hassan Jo arenge omugavana osarenge ekirokyo bogavana ase county yo ya Mombasa. Imeni affect when ukiongea mambo ya mihadarati, mambo yalikuwa governor ameiba 40 billion, mambo kampuni yangu imeiba mashamba, kama mimi nauza mihadarati natia kwenye mchele nauza, unaniharibia sifa kwa biashara yangu. So mimi imeniumiza na familia yangu na watoto wangu. Watoto wako wamechukulia vipi? Mtoto wangu aliniambia daddy, sisi tunakula halal. Nikamwambia yes tunakula halal. Asema kwa nini watu wanaandika kwa mtandao? Nikamwambia hiyo ni opinion yao, lakini mimi nakula halal na wewe. Sio imenitia uchungu sana na kusema mzazi wangu amelala na wanaume 5 weli yuko kwa kaburi. Yule aliandika atasema, kwa sababu kama ukweli kwa sheria ya kuweza kunipeleka kunishtaki ama kunitaja, huwezi kuniweka kwa mtandao uniharibie mimi, familia yangu na watoto wangu kwa sababu ya interest ya biashara ya competition ambayo unafanya kazi kwa yule mshindani wangu wa kibiashara, which anaitwa Mohamed Jafar, owner of Grand Bulk. I swear by Almighty God, whatever shall said by this meted, yes. Na hiyo kampuni nyingine? Pia ni Portside Freight and yeah. Na biashara kumaliza wakili wako kama kuna kitu nimesahau atakuuliza baadaye tutakupatia bwana Pancho Muriani gocha tokire chitageka 15 na isato igore chinsenye chobotko boyewe Jumamosi na wikiraga abunongo chiwekira mweri wekionge weekend asenchira yo wekira ntwarengenera birakari kuri studio yakabina rongonya kweneke buna chibichana marengo ikirachira asenchira yo wekira na insenkoro kwa Catherine Nyabuga kurinda asegeka getarege tambe nigo Wiza Crown na boigo DJ Top Shabago chigocha imeye studio iribanyare koretera umorobiro weekend jam onyare wesemya wego kena boigo wesemeri ase obotko boiga tumira Nerit Korea Angio. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seyeka ngokwanira chirangi echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na boigo
chiria chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chiri chiri guririke iriria gatigati gwikari guri iria bantabati moigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganie gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale ya watagete nigo kwaya nyora gwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eywerangane duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times.